Pozdrav svima, danas ću vam nešto više reći o lekovitosti karanfilića. Ako ste gledali moje poslednje videe na temu korone i koronavirusne infekcije, sigurno ste primetili da sam nekoliko puta naglasila koliko je važno piti čaj od karanfilića i objasnila vam na koji način možete da napravite sami kod kuće i zašto je važno da ga pijete. Ali danas ću vam detaljnije malo ispričati nešto o ovoj lekovitoj biljci, o ovom lekovitom začinu i zašto je on na mene ostavio tako jak utisak i zašto ja toliko volim ovu biljku. Odmah na početku da razjasnim da karanfilić nije isto što i cveće karanfil koje žene dobijaju za 8. mart, znači to su potpuno dve različite biljke i nemaju ništa zajedničko sem sličnog naziva. Negde se karanfilić naziva klinčić, na engleskom se zove clove, piše se CLOVE, ali najbolje ćete prepoznati lekovitu biljku ako niste 100% sigurni kako se zove, da zapamtite njen latinski naziv. Latinski naziv za karanfilić je Syzygium aromaticum ili Eugenia caryophyllus. I upravo aktivna supstanca koja se nalazi u karanfiliću naziva se eugenol, a dobila je naziv upravo zbog ovog latinskog naziva Eugenija. Karanfilić je zapravo osušeni pupoljak zimzelenog drveta koji raste u Indoneziji. Danas karanfilić se može pronaći i u Brazilu, Šrilanci, Madagaskaru i tako nekim, da kažem, egzotičnim zemljama i postoje pisani tragovi da se koristio u kineskoj i indijskoj medicini pre 2000 godina. U Evropu karanfilić je stigao u 16. veku i tada počinje da se koristi kao egzotični začin i bio je isključivo privilegija bogatih. Danas je karanfilić jedan jeftin i lako dostupan začin, možete ga pronaći u svako bolje snabdevenoj prodavnici tamo gde se prodaju začini. Svake godine se proda oko 70.000 tona ovih cvetnih pupoljaka. Karanfilić ne samo da se koristi u kuhinji kao začin i kao konzervans u hrani, već se koristi i u kozmetici, i u parfimeriji, i u aromaterapiji u obliku eteričnog ulja, znači ima poprilično široku upotrebu. Kao što sam rekla, karanfilić se hiljadama godina unazad koristi u tradicionalnoj indijskoj medicini, odnosno ajurvedi i kineskoj medicini. Pa sad ćete da vidite zašto se sve koristi karanfilić kada su u pitanju ove dve tradicionalne medicinske grane. Karanfilić može da se koristi kao prirodni antibiotik. Znači, deluje na šigele, salmonele, stafilokoke, streptokoke, pseudomonas aeruginozu i mnoge druge parazite koje napadaju pre svega crevni sistem. Također se dobro pokazao i u razbijanju biofilma. Biofilm je specifična tvorevina koju bakterije ponekada naprave kada postaju rezistentne na antibiotike i onda to izaziva veoma teške probleme ljudi koji zakače takvu infekciju jer se vrlo teško leči, jer zapravo klasični farmaceutski proizvodi su nemoćni kada je u pitanju razbijanje biofilma. I upravo tu eterična ulja kao što su ulje karanfilića, ulje divljeg origana, ulje čajevca i tako dalje, oni mogu razbiti biofilm i po tome su superiorni u odnosu na bilo koje druge farmaceutske preparate. Karanfilić deluje i antivirusno, i antigljivično, i antiparazitno. Što ste možda čitali na internetu, po preporuci doktorke Hulde Clark imate, na primjer, antiparazitni program i jedan od glavnih sastojaka je tu upravo karanfilić, jer on je jedan od retkih biljaka koje može da ubije jaja parazita. Deluje odlično antigljivično protiv Candide albicans, pogotovo ako se nalazi na koži. Kao što sam napomenula u prethodnim videima, karanfilić ima jako antiinflamatorno dejstvo, odnosno obara upalne procese u telu i deluje jako antioksidativno. I postoje i nekoliko istraživanja, i to ozbiljnih istraživanja na ovu temu, zapravo dolazi do smanjenja stvaranja tumorne nekrozis faktor alfa i interleukina 6, koji su jaki zapaljenski medijatori i citokini koji podstiču upalne procese. S druge strane, karanfilić, tačnije njegova aktivna supstanca eugenol, moćno deluje na to da smanjuje količinu slobodnih radikala. Pa tako postoje istraživanja koja su pokazala da in vitro, znači to su ćelijske kulture u Petrijevim šoljama koje se uzgajaju i koje su imale, na primjer, puno slobodnih radikala. Kada ih tretirate sa uljem karanfilića, količina slobodnih radikala u roku od nekoliko minuta smanji se za 80%, što je jako dobra vest i zapravo farmaceuti pokušavaju na sve moguće načine da imitiraju te, da kažem, prirodne supstance, pokušavajući da izvuku ono najbolje iz njih, ali vrlo je teško imitirati
prirodu, jer, na primjer, eterično ulje karanfilića ima preko 40 različitih hemijskih jedinjenja. Najvažnije hemijsko jedinjenje je definitivno eugenol, o kome sam već malo pričala i za koje se u stvari vezuju sve ove koristi karanfilića kao biljke, jer sama biljka karanfilić je osušena, onako cvetni pupoljak, zapravo sadrži oko 80-90% eteričnog ulja, a to eterično ulje čini od 60 do 90% čist eugenol. Da ne bi otišla previše u dubiozu, da se vratim ja na to šta sve još karanfilić radi. On dobro razređuje sluz, naročito ako se nalazi u plućima i bronhijama, prosto dolazi do lakšeg izbacivanja sluzi kada je u pitanju bronhitis, upala pluća, sinuzitis i slični problemi sa respiratornim sistemom. Takođe je odličan digestivni tonik, o čemu sam već pričala, znači deluje na skoro sve poremećaje varenja, od želuca do tankog creva do debelog creva. Znači ako imate muku, gađenje, povraćanje, dijareju, problem sa nekim parazitima, gljivicama, znači sigurno će vam pomoći karanfilić kao lekovita biljka. Takođe, dobro se pokazao i kod ljudi koji imaju kinetozu, bolest kretanja. Može značajno smanjiti osjećaj mučnine i nelagode tokom putovanja. Takođe, povoljno deluje na ubrzavanje cirkulacije, naročito periferne cirkulacije, odnosno dovodi do zagrevanja tela, pa ćete osjećati prostu toplinu kada popijete šolju čaja od karanfilića, što povoljno deluje na ceo kardiovaskularni sistem. Takođe može povećati i mentalnu energiju, koncentraciju, ali s druge strane, ako ima problem sa nesanicom, može vam pomoći da uđete u miran san ako popijete čaj neposredno pre spavanja. Može smanjiti glavobolju, naročito ako je tenziona glavobolja i izazvana stresom ili ako je izazvana nekim poremećajem hormona kao što je PMS, menopauza i slično kod žena. Takođe u stomatologiji se koristi kao anestetik, znači eugenol se baš dugo vremena koristi u tim nekim stomatološkim procedurama, ali da ne ulazim prosto u to nije neko moje polje interesovanja ni znanja. Takođe može biti lekovit za kožu kada su u pitanju akne, kada su u pitanju modrice koje ne mogu dugo da prođu, znači prosto onda se koristi eterično ulje karanfilića, ali uvek treba biti obazrivlje jer je eterično ulje karanfilića jak biljni koncentrat, uvek se mora dobro razrediti u nekom jestivom ulju, odnosno ulju nosaču kao što je maslinovo ulje, kokosovo ulje, jojobino ulje i tako dalje. Znači ako planirate da ga stavljate na kožu, otprilike u 100 ml jestivog ulja stavit ćete 20 do 30 kapi i eteričnog ulja karanfilića. Kad sad već pominjem eterično ulje karanfilića, samo želim da vam naglasim, ako ste videli kako karanfilić izgleda u prirodi, od jedne naše renomirane firme iz Beograda koja uvozi eterična ulja, vidjet ćete da se na njihovoj kutijici ne nalazi cvet karanfilića, već se nalazi cvet jorgovana. Znači nemojte da se zbunite. Kada sam pitala zašto je to tako, dobila sam veoma jedan čudan odgovor. Odgovor je bio zato što je to cveće lepše. Tako da se tu moja rasprava završila. Samo sam se povukla iz toga. Ali u svakom slučaju nemojte da se zbunite, to eterično ulje jeste dobro i kvalitetno, a sam da znate na kutijici je jorgovan, nije karanfilić. Eugenol koji se nalazi u karanfiliću i koji je ta aktivna biološka materija veoma dobro podstiče cirkulaciju, deluje kao detoks organizma, znači prosto čisti krv od slobodnih radikala, od toksina, deluje antiinflamatorno i tako dalje, tako da se dobro pokazao i kod gubitka pamćenja, kod depresije, anksioznosti i ono što sam zaboravila da kažemo što je veoma važno kod ljudi koji imaju problem sa Helicobacter pylori, preporuka je da se pije 1 do 2 šolje čaja od karanfilića na dan dok se ne reši problem. Veoma dobro deluje na želudačnu sluznicu, znači kada neko ima problem sa helikobakterijom. I za kraj možda neočekivani efekat na prvi pogled, ali karanfilić deluje i kao afrodizijak. O tome ću vam nešto više ispričati u sledećem videu da sad ne bi ulazila u tu temu. Dakle, ono što je lepo kod karanfilića je da ima jako širok spektar lekovitog dejstva i da je lako dostupan, da ga lako možete nabaviti, skuvati čaj, popiti, eventualno koristiti eterično ulje za masažu, relaksaciju i slično. Komplikovan hemijski sastav omogućava u stvari taj veliki širok spektar dejstva. Kao što sam rekla, znači eterično ulje koje se nalazi u karanfiliću i koje daje tu lekoviti i koji daje taj lekoviti
slikoviti efekat zapravo se sastoji iz tog bioaktivnog jedinjenja koje se naziva eugenol. Ako se pitate zašto biljke uopšte stvaraju eterično ulje, stvaraju zbog toga što se na taj način brane od predatora, od bakterija, virusa, plesni, gljivica i slično, i s druge strane deluju tako što na taj način neke biljke, ne sve, na taj način privlače insekte koji onda oprašuju biljku. Svako ko je popio bar jednu šolju čaja od karanfilića može da vam svedoči o njegovom blagotvornom efektu u smislu povećanja energije, povećanja raspoloženja, prijatnog osjećaja topline u telu, bolje cirkulacije, smanjenje glavobolje, nadržajnog kašlja, rešavanje nekih digestivnih problema, problema sa varenjem, nadimanjem, mučninom i tako dalje. I pošto je ovaj video vezan za karanfilić, iako sam već nekoliko puta objasnila kako se pravi čaj od karanfilića, reći ću vam ovde da sve to bude na jednom mestu. Znači, šolju vode stavite u šerpu, dodate prstohvat karanfilića, to je otprilike nekih 10 pupoljaka. Bilo bi poželjno da pre toga ih malo izgnječite kako god možete, da bi se što više oslobodilo to eterično ulje koje se nalazi u pupoljcima. Ostavite da voda proključa, tako sa sve tim karanfilićima koji su unutra. Ostavite da 1 do 2 minuta ključa, onda smaknete sa šporeta, ostavite još 2-3 minuta da odstoji. Možete i duže ako želite jak ukus, ali sasvim je dovoljno nekoliko minuta. Procedite i možete dodati kašičicu meda, koricu limuna, malo cimeta. Ako volite da eksperimentišete sa ukusima, nije nikakav problem, može. Znači, pije se 1 do 2 šolje na dan, sve dok imate taj neki akutni problem od svega ovoga što sam nabrojala, a kasnije možete tokom nedelje popiti 2 do 3 šolje nedeljno, to je u redu. Zašto se ograničava količina ovog čaja? Zbog toga što eugenol kao aktivna materija deluje i blago antikoagulantno, znači može razrediti krv, i o tome sam već pričala u prethodnim videima, zašto je poželjno da se koristi u terapiji koronavirusne infekcije. Tako da karanfilić i čaj od karanfilića i eterično ulje karanfilića ne bi trebalo da koriste ljudi koji su na antikoagulantnoj terapiji, kao što su heparin, varfarin, aspirin i slično. I takve osobe mogu s vremena na vreme popiti čaj, ali ga ne mogu piti svakodnevno, jer mogu izazvati te neke neželjene efekte u smislu prevelikog razređenja krvi i eventualno, ne daj Bože, nekog krvarenja. Očekujte sljedeći video na temu karanfilić kao afrodizijak. Hvala na gledanju i vidimo se uskoro. Pozdrav!